TV Manijak, emisija za sve uzraste. Kosti je kriminalistička televizijska serija snimana 2019. godine po scenariju Nikole Pejakovića u režiji Saše Hajdukovića. Predstavlja drugi deo trilogije o gradu Banja Luka koji dolazi nakon velikog regionalnog uspeha filma iz serije Meso. Serija će premijerno biti prikazana na prvom kanalu Radio Televizije Srbije od 21. novembra 2020. godine subotom i nedeljom. Radnja serije je smeštena u Banja Luku i prati život dva čoveka koje na prvi pogled povezuje samo ime Kosta. Dok Kosta, govoriša izbjeglica iz Krajine, pokušava da sa sestrom Kristinom nekako preživi baveći se krečenjem, Kosta Gajić mirno gradi karijeru u lepom društvu svoje žene Zorice, inače direktorke marketinške agencije. Jedan razgovor za posao na koji dolazi Kristina, jedna marketinška ponuda Zorice Gajić i jedan čin nasilja u osiguravajućoj kući Astorija kod poznatog privatnika Mirka Kovača nepovratno će spojiti sudbinu ta dva junaka. Ovo je priča o dvojici otuđenika koji pogođeni traumom iz rata ne mogu da se uklope u razarano i korumpirano društvo. Svako na svoj način i svaki u svoje vreme imaće svoju ličnu osvetu. Žanrovski Kosti možemo svrstati u špijunski triler sa mnogo dijaloga koji, kao i u slučaju Mesa, zvuče kao da su pozemljeni iz svakodnevnog života. Glavne uloge tumače Jovo Maksić, Ljubiša Savanović, Dragan Mićanović, Aleksandar Đurica, Boris Isaković, Milica Janevski, Nikola Pejaković, Nikola Rakočić, Dejana Ćimović, Leja Sekulić i Nikolina Friganović. Scenariju Nikola Pejaković, režija Saša Hajduković. Izvršni producent Brankica Janković, Bosonoga produkcija i RTS.